asiqhubekele phambili. Sizocela u-auntie wakwaKhumalo ebelunga no-auntie wakwaMakoti. Sizocela u-auntie Mphile wakwaKhumalo. Ridombela Makazi Mphile waMakoti. Sizocela Makazi Mashudu. Kodwa kwamanje sicela uMphile ezingaphambili. Ridombela Mphile boMashudu bakoluka. Egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Leso Kristo. Ngizothanda oqala ngibonge ubhuti wami umuntu wambulaso wathi umuntu umpinga ngendaba umzikazi amahlobane. Ngimbonga nje ubhuti, ngimbonga ngokusilethela imbali enhle kangaka. Ndimulibuwa urodisela luba yonakelela ngamanda, lilies of the lilies. Umuhle mando. Unakelela ngamanda. Umuhle sikwenza wethu. Unakelela makoti washu, sikwenza washu. Ngizokhulumela osisi. Before ngikhulumele osisi, ngizocela osisi bakaKhumalo nje bese uma sibabona ukuthi bahle kanjani. Sikhumani bantu. Ndandizomela sesi baKhumalo okokuqala ngifisa ukuthi siyawelcome abantu waKhumalo. Chawuthoma kuba tanganenza waKhumalo. Lapha-ke ufike ekhaya impela awudukanga, ufike ekhaya elifudumele. Musibone bosuka phana abongohela bosuka phela kudinga amanda. Ikhaya elinothando. Haya ni alufuno. Kodwa-ke engizothanda ukudlulisa nje ngokuthukisa ndiyesu. ukuthi owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe. Usathi othanya wafaka muthi wakwe. Nawe manje ngifisa ukuthi ube lo wesifazane ohlakaniphile. Nami ndikothamela uri nabone mendo. Ngeke uzwakhe malo kwafanele nawo. Ngeke uzwakhe umuzi ongenasekelo ongenankulunkulu ufana nomuzi ongekho. Muthi usinawo mudzimu awuna chifikelo. Ngakho-ke umuntu wokuqala engizothanda ukuthi nimmeme emshadweni wenu uNkulunkulu. Muthi wena nafanele nimubize emshadweni wanu wabewe ndi mudzimu. Singosisi bakaKhumalo sithi siyakwamukela-ke mando. Rine rizikhaladzi zaKhumalo ribatanganedza. Singosisi abakhutheleke ngeke uzube nankinga ekhishini. Rine ribo makhadzi bolugawo ngamanda. Kwesinye isikhathi sizothi nje uhlale phansi mando-ke senze thina, hayi ngoba nakho sithi awenzi kahle. Chimwe chifhinga ri tori vadzule pasi rine riite savo makhadzi hayi uri avakuita zvone. Ingoba sinothando. Ngauri rina lufuno. Mangasukumisa nje omakoti basekhaya ukufakazela lokho uzobabona. Nangatakusa umakoti vahayani vangazvitanziyelezo. Uzobabona osisi bakho ukuthi bahle kanjani ngendlela esibaphethe kahle ngayo osisi bakho. Udobona uri evanoni rovafarisa hani. Ansumeni bomakoti. Kavatakwe vaimeri vavone. Dzurani pasi niyotambelela ninakelele nijenise dzibrazilian dzaveiwe rine rizopiswa nganga mulilo ndilufuno neravana lwaKhumalo ndikubva hashu aKhumalo avongohela isekhaya-ke la ndihayani pano sifisa ukuthi uzizwe uwamukelekile ritamela uri vapfe votanganedzwa osisi bakho-ke la ava vosesi vavo asinazibiza asinamakoti arina makoti musisi wethu lwakhaladzi yashu siyabonga rikolivuwa selelo la kubantu bakwaNdoba baseVenda. Usisi lo sukuma lana uthi usukumisa osisi bakhe uthi abake basukuma osisi bakhe babona ukuthi bahle kanjani. Zikhona insizwa ngapha. Ufika one banangapha no. Nathi siyafuna ukuhamba siyoshadisa eVenda. Naringa kodoriye Venda. Zikhona. Zikhona insizwa.
asibonge socela ke uanti uMashudu ndombela umakhazi uMashudu babephanda tumona mumwe matheko na thibela namusi dinanila mchithi wasu anaba Yesu Kristo amen amen kama ntuzanga mkhulu wa hallelujah amen nando ima samakhazi wakhangwero mina ngimela ngoanti wakakhangwero nendiri khangwero ezi sezaritanganyisa namusiapa ndingafuno lwawe nahaba munabo khumalo lento esihlanganise la ithando lelikhona uwe nobaba ukhumalo sina nendikhori khangwero mina ngithi ukhangwero chimbrano engeza angabona bona nto ikuvolumu nendikhori yemshiya sukiri mina ngithi dlulisa lapho Kharazanga khaya ogonyisa ikasipodobuya hey mbara sokomanga ndikunyana khaya angeze volume mina ngithi la ufuna ukuthi uhambe uyokhuphula ivolume rikako ubuya sifuna ukubuya la asikongeziswa imwe ringi akhuphule enye ringi yes 2 or 3 mbingano utothe alufuno emshadweni ufuneka ithando communication ukuthi sikhulumisane notendelana aramuthi okhakha nambele nafarero sivumelane sixolisane if omunye yenze iphutha Kamiraro 14 verse 1 encwadini yakaProverbs 14 verse 1 eri mufumakazi wa butali utifatela muti ithi umfazi ahlakaniphile uzakhela umuzi mara wathilu uyathutha isisa usanda lo weslima awuchithe ngezandla zakhe nandikhori yanushuma ngithi hamba uyosebenza yanufuna bakhumalo hamba uyothanda bakakhumalo nabana bathenifuna mrawo nawe bazokuthanda back ngaseseneli ndiyalikuwa ngalento ngithi ngiyabonga mina ngeke ngikhulume ngiyacula nami kona kodwa uyimbelela uma ngathabungala uwalo ungashona phi uwalo ungashona phi ngiyakesa mfana baba uma ngathabungala wena ungenze njani siyabonga Reginald isikolo sakho siyaphasa manje siyaphasa sana ngokukhulu kusheshe ongaka angithokoze ngiyacabanga ukuthi lento kade ngiyikhuluma yamashethi leli shethi likababa kade lila umama ekhuluma ishethi lakhona vele hayi usisi wakhona ishethi lakhona lichechile ishethi lakhona lishintshile ingubo yakhona ichechile hayi kodwa ngoba ishethi likhona ngiyajabula hayi nengubo ikhona alright hayi kulungile uyazi ke manje sibonga kakhulu uanti makafaka iyalo recording uanti makhazi bathi kophamela milayo uanti ukhulume ngokuthi kumele ayosebenza kwakhumalo makhazi bareka khangolo kachimbile ayoshuma kodwa ke nami ngokwazi kwami abantu engeke ngababona bengomakoti abasevenda angizange ngababona bengamavila engibaziyo baba so angithembi ukuthi umakoti wakhokhumalo uzofika beyivila nanetha tubona amakoti onovi ubva Venda ene avafa asithokoze kakhulu kunomuntu ke manje engizomsukumisa unamuntu ufuna inhlokomo umuntu owenza ukuthi sibe nale ndodana esibize namhlanje liyoyo ukuthi wethu wena hoyu umunani abaphanda ngamusi ufuna ke nibheke lento kade ngikhuluma ngayo lento yeshethi ngikona ngori nibone into baba yamwenda na hembe baba Khumalo
umshaya lo andikasimurwe ngoba manje uma kunento lapha kwaKhumalo musunazitwa kwaKhumalo ungumsebenzi ndimushumi ohambisana nabantu abami uchimbizana nabana banga uhlale khona zonke izinsuku uzulawo nemisi yothe ngizocela ukubingelela ngizotama ukumelisa abalingani bami nilumelise baba ondo ngiyanithanda abantu basemzini ngiyanifuna abantu bangu bese ngibuya ngibingelela ndibuye ndilumelise undodana wami ndilumelise mwananga nomndeni wonke wakwaKhumalo namtawethu waKhumalo bese ngibonga abafowethu ndilibuye nabarathu hayi bangisapotile abafowethu udontikeza lokho esasihlale sikusho kuwe ezirachizo ziyamba khaini okuyizeluleko zoiteya zokuthi mntanami zori mwananga usakhela umuzi uritela mudi namhlanje ngiyabona ukuthi wakhiwe umuzi kaMcathama okubaba wami ngithike namhlanje irinamusiya ngicela ukuthi uNkulunkulu ndirimudzimu kuthi lokho anibusise ngakho ezo zeniphathuchedza ngazo nobe niphethe ey'nhlizweni zenu zenanosifara zimpiluli zaveiwe akwandise namhlanje azidale kuthi uma ngabe thina-ke sazi ukuthi sizasithiwa uMandlovu ngapha ngesilithi amen rinengakapa rine ridivo ngithi nami Mandlovu rine riri mendo balingani bami sengiyibonile-ke mina inhlonipho ngeke ngisasho ukuthi angihloniphe ngoba ngiyibonile ndoyibona thonipho yavina risumbedza yone wangitshengisa ukuthi mina ngubaba zangisumbedza rine ndikhotsi inhlonipho beyenza mangabe sekhaya uthonipha zakho zita chihayani kodwa namhlanje ngithi namhlanje lokho kwenzeke namhlanje ezoetehona musi akuqhubekeke phambili khazivele phanda enza ukuthi balale bebabili bavuke bebathathu vaitele vavavili vavuka vararu bese kuthi nale umuzi lo nawoyo mudi waone lo mzinyana nje omncanyanyana oyo mwana mtukunyana njengoba ngiyiphoyisa la ngaurine ndipholisa akuthi mangabe sekwenzeka ngibone sekufuneka ngivuke ngigade umuzi omkhulu ngaleli yalana ndibonane ndichikogada mudi muulwane ngelolo dhuva ngiyabonga-ke bantu abami ndikoliwa vananga ngicela ukuthi uNkulunkulu anibusise kodwa ndirimudzimwani phathuchedze ngize ngiqaphele ukuthi kunezeluleko nidenisedzeseze uruna zviitisi ezinhle zvavudi zangaphakathi zvangangomu bese kuba nezeluleko ubona zviitisi zangaphandle zvanganda bathi-ke wayethu babo ngizalayo izeluleko mntanami ziyamkhipha umuntu ekhaya
Akotsenga bebathathu bebabhebha bari sizweto riziteyo khayani. Ngiyabonga ke batabami wathi uNkulunkulu anganibusisa. Ngiyalibuka ungari mudzimu anganyandisela. Kwenzeka ukuthi lokho lobuhle ngibona namhlanje. Lezi unakelele izinto kuzibona namusi. Ukuqhubeka ke phambili. Sivele phansi ngaurali. Ongathi ke batabami ngaba kuhle. Zingaba zwakuthi bana banga. Konke nikufisayo enhliziyweni zenu. Zothe zwine zitamela dzimbiluni zabeyiwe. Esenikwenzile. Na yesu zwena zwiita. Kwakhombisa ukuthi zwasumbedza izeluleko zethu zwasumbedza zwine kutoda zwone ebesiyiphosa phezu kwenu zwena vari chikodisa dziphathuchedzo khaveiwe kwakho mntanami khaiwe mwananga ongathi ke ungathi umuzo ocabangayo nofisa ukwenza oyo mudine nakutamela urini uite uye phambili uyevele phanda. Ngiyabonga mphathi ohlelo ndikolibuwa ngibonge nomama lo esenginaye ndilibuwena me arephatsini nane walethwa uNkulunkulu udisanga mudzimu kwathi mangabe umama esesishiyile nabantwana musime vorisiya navana kwaba sengathi kuhlwemini kimi zvanga ungari ndimasiyari kanne ngiyazi ukuthi ngizophuma ngibhekile nasithivori ndiye gaphi ndilichichenini kodwa ngenxa kamama ngandaba yameva umasibisi uyo waletha lo maphelisi ndiyeni wadisa yabamesuthelisi ngiphile nami ndiri nane into engiyibonga kakhulu zvine ndazvitakarira zvone abantu abami batshengisile ukuthi vana vanga ovasumbedza uri oyingwenzayo zvine ndazviita kufanele ukuthi kwenzeke zviyafanira kuti zviiteye ukuba ube ngekho lo maphelisi ngave vamume vasiyo ngaba linjena leli khaya wavodza vasongorale pajaratani yeyi kodwa manje ngoba ukhona umuntu osebuya angibonise lokho wakusho ngauri namthweni atsikudza pajaratani yeyi athi cha baba kathokozana senze kanje ari hayi kharite ngandira heyi bese kufika umaphelezi naye afika nyatheleni zakhe wasvika achimbira kakhandire yachimbira miyaone ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ndiyamuliwa mudzimu angiyibongeli mina ati nditameli mashudu nne ngithi bantu abami nonke ndiri vana vanga nothe anokwenza lokho okwenzakalayo anichimbira niita zvirikwete yafanoti elokugcina laupedzisera laupedzisera ngifisela bonke abalapha nditamela vathu vothe vene vapha abafisa ukushada vene vatoda uchata uNkulunkulu uri mudzimu manicela nimusinichihumbela ngeqiniso ngangoho noshada ndidochata nezihululeni awuthule ntombazane khuluma ngiyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ndikuwarumasa dzina la Yesu Kristo ngibonga ithuba noma belingangifanele nginikezwa ubaba ukuthi nami ngikhulume ndikulibona chifukwa chenda kuwa nga baba uri ndihambe mina ngithanda ukubonga kakhulu nendifuna nga ulibuwa ngamandla hle okwenzeka ngosuku lwanamhlanje zwavudzi zvathi yadhiwanisa namusi ngingabongi khona kodwa usongoba nefafedzi kodwa ngithema ngifika wakhumalo nendori ndichiswikayo khumalo mangifica amantombazane ngafica khona amathathu musi ndichisikaona vasidzana vararu venda vawana fano ngificile umadlomo ndoziwana madlomo ngamfica umankosi ndawana mankosi nabantwana engibafice phakathi kwekhaya ndawana nawuna vana fano mdini abangiphi inhlonipho enkulu vanhloniphe vo vana umakoti bawuthuma dlomo umankosi ngisacela besume nibabone avo vomakoti kavatakweri vavone ati ndikuri kwete yamini angazi kodwa-ke noma sithi musiri chiri yavusa noma sikhuluma nabe
sekuqhamuka into ey'nje. Musini kwamba phela kufana yesu. Ukhona sodala simile noma sesisha ukuba mnyama kodwa silokhu simnyama. Mudzimudo dzula awona mfukote kumele kufana yini. Ngibonga kakhulu. Ndiko libuka ngamanga. Ubuyile manje.